Empilweni ifunda ukuthi ungajaha ukuconfirma ububi babanye abantu noma ukujaja ububi babanye abantu ungakaconfirmi ngaphakathi lakho. Kunento eyenziwa umzali wami umama ngabe efuna ukuba nesure ukuthi lokungcola kubonayo akusuki ngaphakathi endlini yakhe, lokho akubona ngaphandle. Into ayenzayo uvuka ekseni ageza amafastela akhe ngaphakathi awageze nangaphandle. Ngimbuza ukuthi yini wageza amafastela akho siyawasola nangcolile, athi anginayo isho ukuthi aclean noma ngcolile yini, kodwa ngibona ububi mengiqalaza ngaphandle. Mayise wagezile amafastela akhe aphinde athi ahlehla emuva aphinde alunguze ngaphandle, bese thi angisaboni lobuba ade ngibona ngaphandle, ububa ade ngibona bebukimi ngaphakathi. Sometimes kuyenzeka sibuka abantu kanti sibabuka ngobubi bethu omngaphakathi bese sibabona bebabi, hayi ngoba bebabi, inkinga sibabuka ngobubi obukithi ngaphakathi. Kuyenzeka kube nama relationship afayo azagcine amanye, sibona omunye umuntu ngathi akathembekile kanti ngimbuka ngokungathembeki kwami ongaphakathi kimi. Omunye umuntu ngimbone ngazuthiye akaziphethe kahle noma unesimilo esingekho right kanti ngimbuka ngesimilo sami esingekho right. Sometimes before sibona abantu ukuthi ba right yini ake sibheke ngaphakathi lethu. NeBhayibheli lithi hlanza ingaphakathi lenkezo kuqala ngaphambi kokuba uhlanze ingaphandle. God bless you. Mile njalo uyabathwala abakhe.